Trš, 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 trš. Končal sem s Bledom in gorjami in zdaj grem naprej v Kranjsko Goro. Tako sem se odločil. Pa še tam Bovc, Kobarid, Bohinjska Bistrica. Še vedno se držim Gorenjcev, da hočem, da kupijo kakšno sliko malo. Sam po glavni cesti, sam pazi, ko bo pisala ravno za krmo, ne ga ravno za krmo, ampak desno gre po cesti. Da boš bo pisala za malo zdaj. To je edina stvar. Se pravi, ne na krmo? Ja, ne na krmo, pol, ko boš že tam po Kridi. Na desno boš imel jezero Krida, mogoče ga sploh tudi noš. Če šli desno boš videl, so spomnil parkirišča, pa gre še malo naprej, pa gre pa ena cesta malo desno, ena gre pa naravnost. Ne id naravno za krmo, ampak po desno, pa ne moraš več, pa boš pa pod moj strani. Pa boš na moj strani, pa sam gledaj za Kranjsko. Ok. Uživaj. Hvala. Se vidimo. Čau. Along the avenue of hope, the footsteps falter, the fingers grope, and the days stretch out beneath the sun. No one's born, no one dies, no one loves, so no one cries. And we wait to see just what we will become. Don't let me falter, don't let me ride, don't let the earth in me subside. Let me see just who I will become. You think you're lovely, I know that you're wrong. God made me ugly, so don't string me along. Give me the good stuff, I'll leave you the rest. Send me the good stuff, I'll put you to the test. I'm going to stop messing around, 'cause what have I found under tattoo? See. Ok.
Kranjska Gora. Recepcija? Hotel Tina. Za tole je Da, Tina. Tina. Čez. Odmah drug. Tina, gore, hotel Tina. Okay. To je moj hostel. Moram se pa iti na recepcijo sem prijavil. Zanimivo. Pozabil sem masko. To je to. Ja. Prim posebno. Ja. Hvala. Adijo. 2, 3. 3. Za 3. Za 3 človeke. Razgled na vodo. Ful dobra soba. Zraven je reče, ki tako lepo šumi in te uspava. Zdaj moram v trgovino in v izvidnico, kje bom slike prodajal. Zdaj iščem od Darje, moje fake žene snemanja, posnetek nastopa. In našel sem skupaj sva se učila besedilo tam na snemanju. Leo! Fake žena tvoja doba, stari. Toda zaman, v srcu je tisti, ki ga pozna. To sem se učil skupaj z njo. Bravo, Darja. Tle v Kranjski nič ne poznam. Ne vem niti, kje je najboljša točka, kam bi dal to mizo s slikami. Strah me je iti to dati ven tle, kaj če bo kdo težil. Tako da ne obljubam, da bom tle prodajal. Kranjska, pa tudi ura je zdaj že veliko. Grem na sprehod v izvidnico, pa bom videl. Pogledati, če to jezero Jasna ima kakšno dobro pozicijo. Moram preskočiti.
Holy shit. Tule bi mogoče bila dobra lokacija. Tukaj. A ne? Ja. Tle. Pomol. Potem lepo na pomol skočiti. Ne vem, no. Ne morem se odločiti, ali iti tle na Jasno, jezero Jasno, ali iti probati tam v center. Tle ni veliko ljudi. Ne morem se odločiti zdaj. Ker tle je že malo pozno, ura je že skoraj 7. Ljudje grejo stran. Ampak tam pa v centru ne vem, če bom sploh upal kam iti. Sem pa razmišljal, da bi jutri prišel, zjutraj že sem. In da grem pa zdaj v center probati. Zna se zgoditi, da danes ne bo prodaje nobene, ker mi ni neki, no. Ne vem. Zdaj hodim proti eni lokaciji, kjer sem kao najdel mesto, ampak ne vem, če bom imel jajce se ostati tam. Cerkvi, ajde, Bože pomozi. Bože pomozi, no. Bobo, najveći mene neće u bliske, pa će biti mene samo razkajati. Kranjska Gora se tudi ni izkazala zaenkrat. Nisem najboljše lokacije izbral, mislim, veliko ljudi je. Mislim, vseeno. Bom tle do še 2 uri mogoče pa. Mogoče, vedno proti koncu se je nekdo pojavil, ga malo zanima.
da danes res slabo kaže. Še 1 uro bom tukaj, pa bom pospravil se in šel joka domov. Ja. Ja. Inače se bom zdaj pobral, ker to je en velik poraz danes tle v Kranjski Gori.